Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Dr. Sithole. Lava nga ta ke valinga, of course. I'm very man the president, man. Yeah, so previous I'm sure of course if you end a video lam ngameli vele like hay gongo ndale ka dzingi le. Zangu xiteka nkarhi because ka of course 28 ta March endzhaku loko murhanga phanda of course yi gongondzini 27 ta March ivi hi vona Dr. Sithole of course va fika va hlamula. Yeah, first of all vhete hi vona hi nani hi manki kwalani, so hi fika hi vona va tsala ku Pau na maribye hi swona va nga tshemba swona. Even then kona ufika vikulo that monkey there mtani switoko of course va ka Baloyi vele i ti-monkey, it's part of xivongo xa vona vele ku ri i ti-monkey. Okay, so hi vuya ka part leyi va ri ku tshembiwa Pau. So ku ndleka hi ri mani njhini masathivo ngo murhanga phanda yi tshembe Pau. Well, already sa hi kha hi va leyi swona kwala, already hi kha hi va leyi swona and sungule ku va mina ni swi notice ngopfu loko hi kha hi promote nsuku mi nga ma hleketa video clip leyi ya yona leyi mi fika mi kuma hey xikandza xa xiyona xi ndlise swin'wana nyana so wona mhaka leyiwa. So ku hi Dr. Sithole yi kombisa ku murhanga phanda yi le ku toleni ka Pau ku ze hi swi vonisa leswiya. And also ku tlhela ku na latest image na yona ni vone yi kha yi phusha swinene ka Facebook, vanhu va kha va tisa ti-perspective to hambanahambana kwalaha mayelana na xikandza xa murhanga phanda kwalaha. Van'wana va ze va ku hey maybe yi tlangela both teams, hi leswi ni nga swi vona ku kun'wana va kha va swi tsala kwalaha. Leswi of course Dr. Sithole yi referaka swona of course loyi ku tshembiwa na Pau. So hi Dr. Sithole va ri murhanga phanda yo tola. So hi leswi mi ta mi kha mi khomenta ku mi yi vonisa ku yini, hi ku mina as Master T sweswi na ha ri xikarhi a ni tivi mina ku xilo lexi nga ku filter or mpela murhanga phanda maybe va yi kha yi tola swin'wana or phafu na I don't know, mina ni ta yi report mhaka as it is. Hi leswo loko ku ri a mi nge zamisa subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.